mogli bismo da predstavljamo dobro vatrogasno društvo i na našoj skupštini saradnju sa Skupštinom opštine Lapovo, koja, Boga mi, traje u zadnjih nekoliko godina sve intenzivnije. Mi smo za protekli period uspeli da stvorimo nešto što u Srbiji nije baš mnogo lepo primljeno, samo u Vojvodini, a to znači da dobrovoljno vatrogasno društvo nemaju veliki gradovi kod nas, kao što je Svilajnac, Jagodina, Ćuprija, Mladenovac i tako dalje. Tako da mi jedino mesto u državi koje nema teritorijalnu jedinicu, ovog momenta imamo operativnu jedinicu, imamo vozilo, imamo opremu u vrednosti preko 500.000 dinara, uniforme koje su preko 370.000 i imamo prostoriju koje smo, zahvaljujući Skupštini opštine, dobili, a na predlog predsjednika opštine, na korišćenje dok ne nađemo neko bolje rešenje. U zadnje 3 godine mi smo od 52.500 došli do donacije Skupštine od 300.000. Ove godine smo već u januaru napravili ugovor kojim smo, naravno, da kažem, obavezali se da za potrebe civilne zaštite naše dobrovoljno vatrogasno društvo izađe u susret Skupštini u svako doba, a oni su sa svoje strane obavezali da će nešto u vrednosti od 300.000 da i dalje za razvijanje društva pomognu. Naravno, to je samo grubo. Mnogo su sitnice u pitanju. Mi smo predstavili našu jedinicu u Novom Sadu. Tu smo opet, naravno, dobili sredstva, dobili smo vozila od Skupštine opštine. Pa smo imali obaveze da dovedem jedinicu u prostoriju koja je upotrebljiva. Pomogli su nam oko struje. Opet sve je što je trebalo, ovo je skraćena jedna verzija naše saradnje, sve što je trebalo, mnogo je sitnih stvari, mnogo je kadrova koje ćemo da promenimo, da dodamo, mnogo je mladih koji su za nas učestvovali na republičkim takmičenjima, a mi smo još od 2002. godine, kad smo napravili republičko prvenstvo za decu do 15 godina, imali jedno predstavljanje državi našoj, zato smo našu decu vozili i na planinu, vodili u Zrenjaninu na takmičenje, umalo da pobedimo pa da idemo u međunarodnim takmičenjima. Mi imamo, naravno, i pobratimstvo iz Slovenije, imamo velike prijatelje po Vojvodini, ali ovo je nešto najosnovnije da mi funkcionišemo kao jedna celina za potrebe naše Skupštine opštine i za sada, ako da Bog, bit će još i bolje saradnje.